Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kinong tray jong ka Megalia Chera Cements Limited. Kibahap po kasatri jong ka maumulu Chera Cements Employee Union. Mentakas ni kilaya lumlang man pensay halor kimat kibahiday bat katika karkhana. Haba ajing kran do president ka union uba shanlang ding do. Ulang mga union kaladep ban ay kilay tili kimat. Kibahiday bat kakaipod kabala lumlang jong shisnem kabala dep ban ay si kinong tray. Habakran halor kini kilay tilikiman ke union kalapan syai baka baningkong kadai halor ban sami ketulap ka babiang pat ban siyo ketulap ka brang sateng andala pentre kambiang ya ka karkhana nangta ka baar kalong ban pentre kambiang ya ka karkhana da ka ba maramat bat penthamai ya ka bat ka balai kadai ka voluntary retirement scheme ka badai ka scheme ka ba ailat ikinong tre ban shangthan shwa karta ka badai ban shangthan hakabay day baka VRS nakaliang o president ka union Laya to baka management kaladap ruban sam da kashiti shikibor badai kami halor ki scheme na kabenta ki nong tray ki barim bat ki bathamai da kaba airu ya ka jingsiyo ka batang shisin ling ba ka te ka scheme. Nakaliang ka union kala karpat ya ka sorkar bakan pentre kambiang ya ka te ka karkhana da kaba maramat bat penthamai biang ya ka bat banwa di kilat ki lenti ban pentre ya ka na kabenta ki longdien ki banwan na mar amtang bakan ajing mentoy ya ka shnong kan ajing mentoy ru ya ka sorkar. Ada ke polnya kuat ban pensai ni nak kalian kan memuluk Chera Cements Employees Union MCCU ni kuat ban pensai nak pol mentak sini ni layo ya kan Chera meeting aga pangira khot ni ga jam meeting ru lang bakarai ke jong ke step committee ke pangira khot ka koi tarik mulai Disember anjar mulai te halo kan ki lai tali ka halo kan ke meeting ke pangi khot ru ka de halo lai ki agenda aski bede jong ka general report ke pangira ai sa ke nongtri buat kabalai du lada don kinu ki agenda ki pengira yo ban ikan hang ni mengi khot general meeting hadin melarai dak executive committee ka apoi tarik Disember la khot khnang ni kani ka general meeting ban ai ya ka annual general report ko judai ka rukom ban ni la khot khnang ru ya kani khnang wangin ya yo ya selok ki para nongtri ki lat ti bangin ya nang ni khmat bangi ong kita ki road map ki priorities ki jungi bangin sim nang ni khmat kabangila ya ther sani bha kani kapor kap bagi paran trai kalong ba kumnu minyat kumnu hangnu lanu kumnu kini ki ba nila ya ther bha namar ko ba phiru play hi bagi social media kilam mi buon ki ba lesikum ki paran trai hadum tangi dang haban sengap ndai ban sengap long gidang ya hi kum ka union namar tada du kas kan dikasengi hi kum ka union ngidan bon kilat ti ba teng pen ulong ya ki kam ki ba ka union ka tumu ulong ngidang kadang don betang kata ti ka balong legal kampat don kan ka balong illegal ngidang tumu ngidang rai bangin ya bet ka ti ka balong legal lembah judiciary ni lembah imo demokrasi kan tingbut ba ya kini ni ya bi kini ti ka padon kan rai bangin rai kulumar pas ka wiru kalong ba ya kilai teli kimat kicungi ki bang laju aiteng syak sorkar gidang bat sa duta kipat long kiba bang ya pen ipat tu ya pen hibat kitu kila tili kimat tingta wajungi ida kwa hi baka speedy and normal running of the plant with operation ya kaniru ida kwa hi hadu mta wa kalong ba kan normal salary ru kidang ka soka kadang dai ba ka soka management kadai ban biang yangi tak hadu kina sim ya kata kandu karai ka ba long term yangi ka basa ko long ka VRS ko na chi ka ba ki para no trai ki bala kwa syong kini ki sendam ki ba la astang makan thut ko komiat ki kwa ti kaniru ni bu lai tli kimat pa di kaniru ni pat ya pen bat ki ba ki ba ngi sim ki rai akan ni kasni tadi ke ba im hi do mata wala esila da ka plan mata ka shutdown mo sipor yang ringi nak beli ke komiti kemudian nak kuas kuar pada studi bat tunjuk pada general body hiju
ya trai deng kari klaim kan rumah ko kam tam begini ki isu jong sosial ko ki di remba na di por bale na we muslim tam kan ka por apo ka tem ka jong iru na du aja ka pra ka du ki singi ki mataru ngadang i trai bar ki kular ke bangi ibu akbar du nong trai du kalang lomba ka assignment ke bangale lomba ka settlement ke bangi la sim be lomba ka floor kita ki kilai teli ko bala pensia jong studi ka lomba apa yang kemen kong hi ka de ka normal sorry ka bangi pani na government ka du mataru kama kadang trai kami kena kena masuri na ta ka bagi ibu ru ka point ka long baya ka plan la kununu ka kana kali na sarkar ka bangi o atsan bagi ki thok ni la pu ru ka long ba ka di man pentrai hi kan ka jong ka dan ba ka operation bar ka balai du ka long ya ka PRS la ni ka golden handshake ti ka di ru ka dai bengalai sain tu long ba ki settlement ki ya ba ka floor ti de ka ta ka da ka kum kan ka city ka atari ko April ja kulai ni la sumu ya ka ni te ka wi du ngan ti ka kum kan ka city ka bangila fa bi musu government hi Indah management kalong ba ki agenda skidon hang ni ki wasau tu ni ki bangila bu hang ni ka dilang bahi ka bangila saintur mo ba ka executive committee ba ka ni regional budi kalong ba nilai summit ng ba ka singkir shor sya ka ki bor ba lo ka talong ba ka management ba government kalong bala da kadon kanu ka scheme ka badi ki nong tri ka mo ha ka bangin sa IAP lang ba ka ni junto kalong ya kaniru kamod ni priang long bala da ka di bandong settlement abo floor teka ba aru kalong ka scheme bala da ki pentri kami kaniru kinong preiru kamod ki di ban don ka mod ka jing mentoy di bandong ki jing mentoy kamod ka plus point la kalong kinong prei ki barim ni kinong prei ki batamai ru kumju na ta pele ki don ka scheme ru ka bala da sena kaleng ka government na ni ka management ru ki nong tei le se ta por le se la da ki bala op maganaru ki bala ai ka singkin shor maganaru le se la da ki yo hadu ka kum ka target ka ba mana we pa wen fe udon ru le se ye kan ina kaleng ke jungi ru ngelabu ka proposal bangi ngilaban kansen no bat ka basauru ko longi kan ka scheme la da ka don kan ka scheme ka wan ru ka de manong one time payment la da siwa bu nong tei ken penkot yo na ka service ten re hang ni ru ka pan ka bangi bu ru hang ni ka lom ba kini kinong tei ki ba badang kamai ru ngila appeal sa government ng management ru lomba gini junto hi kilo bayag ni kinong try ki batamai ru lakum no gumno ka sarkar na kan yarap na ka management kan yarap lakum no gumno ban chef no iki siya kinu ki departmental jong ka government ni iba day ba kan yo ba continue so this kat balada kan ka plan karang sa akum ni mata sport di kata ka day ka bang no pi kum kinu yalam hi ki ba siya mai ka jing tri na ta ka pir ka pyang jong kinong try ki ba menin ne men ka ne la shai la shisni ru ju ti ni ngimdon dak moi pat ban ong namar ba ni dai ke mamlu cara semen please ni lari ko kana isi ni daga management bat komju dungi la register yang ibat ka trade union kata ga de ka Indian National Cement Workers Federation dia kan ni ki benta bro khoi ki ki kam su jongi ki issue ki jongi ki bedai la ki long ha ka revision la ka long ino kam kan ni bro khoi ka dei pintre kam lo ba ka settlement order ka ba timi lang ba ka central government kata lang ba labor commission jong dei bat komju bat ka CMA Cement Manufacturer Association of India tigini gidi kam nambar ba kan ni management kan ni ka company jongi ka ha ba ka CMA dia dei na kata kata ngi syukur pat kan ni fi ya ki wei pat ki mo ki la se ki nong trai ru komju ang ni ru ngila shimi ka jingket kri wi pi wei bengale kan ba man sani ba kan ka pol le ngi pi ki bon kele lang thadi ki ba mi ko mi na por kam tam ke bede ba kan ki issue jong gam sel mag issue jong gam sel kam de issue tang kan ka por bengi kit kam ngi ne por ka de na du ki por ki snam ki bla le no bengale i ba kan ka mat jong gam sel ka de remba kan itu pi te ban ka leng ka jungi ka mga pensai biang sa sisi ne ka poin ka balong ru bala kumnu kamat ladon kam kan ka plan ban le no e accreditation kenapa kan yo ban ai ka long term service biang sa sisi namar boleh ngi long kum ginong kit kam na ni kinong try ngi long kum ka tayar ka shantem ka batalon na gawai ka pentas ko ipar haba ka shantem ka don kam ban bujri ka don kam ban bujri don kam ban le ka outerling don kam gini kita ka makijin try kam tede ka takaraw musko ko bangi ki nong try ki barang ka poru ka bamta ni api ri sa giwi pat la dagi long ginu ki doru ki bayu bakinum da kan tho yang ngi try ki baran ki baket ni kamta na maringi along under pressure mata kam kalong le na sabtu da marah bangi ngi kan ya kan ko issue ka badai jong kinong try ngi ha ban ya chualang ba ka settlement ngi ha ban da kan suwa ngi ha ban dia rai suwa kam nom la bangan ong bangi syukran ngelap la ngi syukran kot be ya sudok bat mentang ngirang dap kan apa ka meeting ru wei udang ka hok bangin siam ya ka jing ke kli bangin wan banya discuss banya kan nama ka ditang lang ba ka just long yo i ginu ki bor ngina ban job
nama ka thong ka jungi kan ko jing la kalong individual ni la kalong hanu ko dor ka bangi kan du jing kan pi kan don bai nama ngi ha ka challenge pada kata ka de ka challenge ngi ha ni komunikin ngi ha ni kan ngi ha ni kusiat kumbala sandu ringi mengini kai kan kam nama kini bro kai kidi kia mo kidi beriulat penlang ya tang sidu wai bai blai tai kana na poru ubi ingi pun irap le mengini pori ki bangi dan ko por ni kan te kai ka bangi apil si ki saudong ki saukon kalong han ka pori ka mat ka jura ka bidai ka factory kani ka jingke klik kam lesu tanangi ki noktrai kesen ngi de ki property ka ba ulai lebu ingi ki bentang ni ngi na pani ksa shwe le di tang mani o ka bam bangin yo ngi like ngi na bangi don ka long yin ki jingke klik ngi ban shim han kum ka por de dai na kata ka dang ngi mla ban ong bangin suki kam kanu ka jing sain dor kam kanu ka settlement ka bangin de lang ka ni benta na mar bele ngi dai mo ngimdai ki political party sa ngimdai ki political group ngimdai ki nuno tengi hang dia ngila sanjor walang bakat ni yang ka jing sosiale ngila de ban khi da ko ngai pan ding su ko bai la di ngi hapan long ka kata kom ka mot ba abangila si kinu ki bor da si nu me ngi kren bai kyo ka ban ko ka di kabir kabir na maringi kan orang tekam jong ngila don lagi jong kom teka bat ngimpat ya kan du ya kan ka issue ka subjek ka be de jong kan ka factory ban jani kan ka ka apat ka ngi kan du ngi menta apakah kali galarem pibu makana driver barang thamai kan ya ka kali idon lagi buang bateng-teng kakali li peniat take saya te betul kamu ka besok ni apa nak create kakak kum kamu dal ka kapor kita ki digi de kata kada ngi la donang ni alpu prasem ngi la yete hala ka jong ka benta ngi la yu i gini jing de ban kan ni isu bengi sukan lap la ka kalong ka bamlong bengin kan de kata kada kan kapor ka step ka bengi lasdang ni ka meeting ngi la yo ni saindor ngi la yo ni slok ba kenang ba kan ko ka bami ka subjek ka bedi ka pat la ni ka benta ka jong ki no frei kanum perkala lani penting bayong iki bri upai na bar de kata kada isu si kana ka por sa sistem yang ni soka ka banta la kunum no kan harap to ban perkhat ni ka factory ban peniak sistem lakin nu gilat kanti kanamba kan yo ban ai biang ban generate biang ya ka kam ka jam iki long dia kata kada ka banta ni kum kita sinong kita milo ka juga por ngi sutu ka jingkel kli balada kan ka factory gaya sistem ngatrai kan dei ka jarap ya ka sarkar kum ju namarkan ni ka don hapo ka lalong rural area semua kan IP rural areas lada kadang ya yang ke company sa sisian ke pola lagi buat balo ki peniat yang ini sisian kantam nang gelang government kamut kan long ke jing ayam yang sa sisian ya kitu ki bamla bani compete segi bor bahlo de ya kani ke bengi subu e kani ke jing apil ke jungi dengi persyang ni bani kan nomor bana kalian kinong trade di ajing mot ingi balik kanta kata kani ke kam ke jungi ndek ki mat ki yura ke mangila percaya pi ke bengi sa ai pi ngi susumet ingini ki kam ki jungi ki betai bengi review bukan ke por sing ke bamta nomor ba piru pinyo bani kelam matorong lem ini ki banta ki bedai ko na kalian komiti rang ba na marngi sumit ngan ki city ka first jung me ka de rai lang ba ka building ka bangila simbeleng ba ka floor ba na ay la ka jong ka concern lang ba ka singkan shore kalong ba yakini ba khing labu iki terms and condition kini kita sa condition ki bangila bu ang nilang ba kan city ru kalong sumit tende kata ka jing pensya na kalian menteri rang ba ang pario ki jong tho tingi community brada ka don kan ni ru le se ngin da ngilai banyakan ni kan di kabantaru ngin sim noi ka raikor ru ngin ha panwa ra hi sikinong tri kai ka jing subiat ka jing subiang ki kata ka kai kadaw mo pi ab president ladon hakani ko kam kai kadaw ko ba khmat e ko khlem kani ka MCC ka ba si sempet mga individual hi ngapet hi ba kan ka factory lamar bensua ka di ka wet process de ka wet process ko mangilap hi menta kan ka pan kalalong out of order ki spare part kini ki Taiwan mo ladang amdei mga nakatu ka lain ru ningi yo ihi ke mau pi bahkan ka kami ka de arem ba ngi de ka merken ki la dismantle ka de lang bahi ki tu assignment bagi la le ngi pi na du ki por ke bla le no na markan ka tulok ko jungi ru ka long perlais no ki por bla le no na du ki sistem arja khar ar khar lai ka tur ka long perlais ba kan ka kom yo tulok jungi bahkan ni ka jungi ini on ka di ka bakam kot su dari por ma suar tak hadu gini kisi bam ta ka subject hi ka ban kong ka jing hampar ka jing bam yo ka tulok ka de ka perlais station na ka jong ka production kata kabut bagaplan ni kamot kalau dong kam banong 100% ban le ekop condition ta haba kumta mono ba feel atau feel ke sarkar ne ka feel ke management ya kata ngingem lam la ban keno ini no namang isutu ngi la di hang ni rumi tai la sandor ini ka kong ka puas ka bangi wan ni la pandap ya kam ya kata ban o mangin keno dan ngin play me kata kamot ga jo ndek ka banta ka jo tapi ka kol kalau ka bentala ada kadik isu bukat nak bentak ke bede bikin notri ngi long ki bala ploy banyak kan bar ke juga por ka raikot pada kalong ke mengalahkan biang final management ka raikot kam de jongi kinong ket kam ki bala lor ke union kinong elam de ke kami na kinong te ugoi pa ugoi do banali ka jeng satu banding sepang tu ka German so atau pipinang na ko union
ia kadiru ko mga fi ngilay ina kalian soka kala pensai ka tun tay kana tu ngi mentaro na kalian kinong prehi ko mga fi ngidang ko mangila pen pau hang ni bagi pen jalong mangila bu bang ngidang kam ka plan bakaran ngai bagi li operation dia dai kata kada bai katu ka pensai na soka bakam kam la su bale kan kata adu ka jongi hingi pa dia ko kampan na mangi tiba ya kaplan hi kan de kejia tailang jong kibor de kiwipat mo kibor ke bana sabar kumulong mo pi na marang ding ngi don kita raja ka kita mulok hang ni kani kadon hapo ka hima mo mulok ba ka hima suara tingi kum kinong teng fikir kita parti mo no fikir no teng kanu no po nong tu ulaban pep ulaban li san ulaban le inde ka jing kli ka ban ko e ngano pi ka de se kibor ki balor Bumi social media kami bakuran menteri rangba bayaki doktre na ada kata ka YRS na golden six scheme mo lakshu ban penia ikani bendon kita ki partner kumbalau ang presiden ni deki than parti kanum dan than ka presio ini ban penbo dingi bangin keren ia kani ka point ba presio dingi bangin ki sendan kan ia kani point nomor kumba kolektif kani kadai ka jaka ka bahap apo ya teli hima bat maki kilong kistik holdo ki banikong ki baar ti ngi kum pinok tray ngidi ki third party ti ngila arai ya kan ikawai ka point kalong ba ngim si sin jam ka kawai ka por ngila shu yang tu bu un khot chwa ya kistik holder bat yang ngi kinok tray ru ban ya kan lo kan ka point mangidang shu apo social media bat ya kan ilu ngila arai ngim si sin jam si por ngin link tengin ya sngau ya ka bu ang bat ladang ngim hon ngila arai bangin wan biang syaka siki para nuktre namar jika ekba rai bingit siam ka rai bakhadu kanum dei tanghangi kan lei lut ya baru khot para nuktre oi Allah har ko jikwa ban ya ibiang ya ka factory konsep ba mi dei ba kwa hi ka jik sgau ko mustiam namar nila ya yam hangni ime pa jungi baru khot kilaya tre yak ta ni idan ka jik sgau kwa makan ya ndai bing kwa di polisi government ni numla wan batai thanang ni bamla ban invest na bamla ban yo joint venture kasyong haki taki traja ka rungkat ba katakan nong investment kum dokin le rei hangi tinggi dang bat hi kan ka point ban kong pangidang kwa bakan ya takin dokin kilat inti